Merci beaucoup. Aray no fami donni ko enen e Binta oji o wondude e mudum do. O ngande saaji feccudi men hewtuno ka l'école do men tindi e oji odo fi ko fewti o handicap makko do. Aray koyde makko den o hi ko honno koyden no poyli aray ko dum sattani mo fi ko fewti déplacagol makko on. O wadi sawi on sayi men tinduno e makko o sifi o holli wonde dum ko himmi wari ma duubi joyi. Bendo saydo mo wadde classe 5e année. Wadde 5e année. Aray o yewti o sifi sattende do wondinde e mudum fi ugol ka suudu ara ha ka l'école do. Hollude dum partenaire be membe fi be walli to en fi piiji ndang ko soit hara koyne makko den e wawayde nyawndude dar stawi o waway wadanede chirurgie baade ngandi wodi e bangeji go tawata dum no wawi ne wade koyde den opération wade de fewne stawi dum no hebike hollude dum no harede faalaade hatonjini photo fi o jiwo meden do. Deuxièmement fi ko fewti moyen de déplacement ara newantomo yugol ka suudu ara ka l'école ara hara o tampali dum kadi hollude stawi hebike ara den faala ara ko duwa sawi hande hewtuden do tippude ko tawata woni faabo mo huuden on moƴƴa fondo en nani dum ko woddi aray ko musibe meden association dum ko Bojobere innetende association Hafsa accoucher dans la dignité wombe Amiens dum ko Sengo France ben holli a tigi tigi on vraiment no be hiiri non vidéo on dum touchibe fota be inni tigi tigi on kambe kadi be waday kum mabbe kum ibali tagol o jomere do aray Fatmata Binta nalaga l'école on da jangude moƴƴa da famude kadi moƴƴa ga o to me arrodo ko fewti koyde made ara hande kadi me hewti do ara ko no mi holliri non ko partenaire ga men go neli men ha e be ngure den ha e ma ara vous avez compris nous sommes aussi dans la même école établissement makko do ka l'école ko do wonden ara ko du wadi sawi desududen wadu go remise on ka l'école makko ba ko do tinnuno den o yatuma kadi ara son papa est là de toute façon babe makko senoto do waawe yewdude mabbe hollembe ko honno arduden a sene do babe s'il vous plaît d'accord mais pas mal d'accord, vous avez compris tout de suite là on procédait à la remise officielle de ce fauteuil roulant qui ko fewti e jiwo mo arden ka l'école école primaire Pita 3. Bon, malheureusement on n'a pas eu vraiment un parent proche mawɓe makko wawayɓe tumbodirede yewtide e maɓɓe fi ƴettugol ɗum watta e sokeji maɓɓe parce que c'est vrai ko jiwo maɓɓe on addana ko jiwo l'école jon addana kono kanko tun e hoore makko ɗum ƴettetake jonnemo 100% tan teddinirgol mawɓe ɓen ina tigi tigi on min ƴetti ɗum ɗo mi watti e sokeji moɗon fi ko fewti jiwo mo on fi se tawi a ƴettindo a jonni jiwon tun 100% teddinirgol moɓɓe janggo si yaltama ɗo tun ɓe enni e kuñ fauteuil roulant hum ko walata ka maɓɓe ko ñallata ɗon yo jiwo yaltinanɓe ɗum ɗon kamɓe haaji maɓɓe ala e mum ko hombo andi hara woɓɓe no woodi haton jimɓe le mum balle ɓuri ɗum ɗo. Donc raison pour laquelle on n'a pas pu faire la remise parce que baɓe makko ɓe hewti ɓenni kamɓe tigtigo il n'est pas disponible fi wawgol yewtugol fi ko fewɗum no wima makko humpodiraka e muɗum. Donc pour le moment fauteuil roulant on va confier ça à notre représentante Marie du côté de Pita haray o wawa men jogtanade ɗum ɗo ton ha humpodira en faamen ko honno wattirnirte muraadi ɗin haray weltande ɗo partenaire ɓe ardanɓe en ɓe ɗum ɗo haray wona wonde manna en sali jonnugol haanu ɗon hendade koni tun en famodirali ka ɓengu rega e han ɓen hendade fi ko fewti e fauteuil roulant o haray no wonawni ɗo en artoye e moɗon kadi inchallah. Merci beaucoup et au revoir.